Kani gade ke Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ke Khatsantari Gubernur Risau Arja Katpra, kaken huon jong ke Coordination Committee on International Border CCIB, kalale ye kendo yo Chief Executive Member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council uba HSLA, ban katpa je ba untuk larlem hakabaide ba kejingker sainar hakijaka khapot. Kinang lam jong ke CCIB hapo ke jelam jong chairman uba Sok Kenjai Merchiang ringkat General Secretary jong ne kan hon uba ke Merchiang ha ke jing keren berkinong pathai kubor kilapan pa yo jing snositom halor kene ke kam ker sainar ha kapo da plan kari India bat Bangladesh na markat hadu kini ke sniru bon ke jaka jogi pai ba ken sadu ai ha baye ka jing keren bat CM na kaliam jong CM kade ke sin ke beneng kong ba ni ya kendo ya bat na kaliam jong uru kade ke sin ke beneng kong ba simnya kade ke isu de ula kularingi ban pet bahaya kade kam namar kade ke kam kade ke bentang ke ba kia bah ya ke lang salang de nak liang jong CM ula ong ban ya syakmat ban pet ya ke bade banle semangat ni kam study shua ya ke isu jai ba kade ke sin ke ban kong yu bat hadin kata usa ya tu ini ndek kuno ya kene kam halor gajing wan jong ki halor gajing ya syakmat jong ke border fencing lembaga ni company bat gajing si compensation jing si sub compensation daki bro jong ke DC office sha ki pai ba ina kaliang jong ni indang ong yo CM ba wala kini ki kila kiyat ndre na kaliang ke council gajing sha kini ke jakabarok ha po ke schedule area tengi kom ki pai ba kiba hap po ke schedule area ngim de ban ailat kini ke kiru chua bakin le kano kam ki de ban wat jing tip chua ki de ban pan bor chua na council ki de ban yo kenosi pingi ong ni kentu ya ke council lembai UCM ba kim de ban ban ai kenosi lene ban yat claim da sutu claim ba be chua yaki ya hanya ke kam